Ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, шумо имрӯз дар барномаи Чашмаи умед иштирок доред. ҳамватанони азизам, шумо имрӯз барномаи Чашмаи умедро гӯш карда истодаед. Ин якумин барномае ҳаст ки дар бораи сарватмандӣ, дар бораи фикри озод, дар бораи илм, дар бораи шахсиятсозӣ сухан меронем. Ҳамватанони азизу гиромӣ, имрӯз ману шумо шоҳиди оне ҳастем ки аз 60 то 70% мардуми тоҷик, мумкин ки 90%-ашам дар байни 20 сол аз китобхоне ки дур шудагӣ ҳастанд. Ба ҳамин сабаб фикронаи мардуми мо танг мондагӣ ҳаст. Ана чӣ гум, фикронаи шумо бошад, ин ҳамин ягона чизе аст ки шумо шахсияти шуморо месозад. Ин фундаменти шахсияти шумо, ин тарзи фикронаи шумо ҳаст. Фундаменти ояндаи шумо, ҳаёти шумо, ин аз фикронаи шумо вобаста аст. Инсон ба ҳаёти худ ҳамон чизҳое овардан метавонад ки, ҳамон мақсадҳое дастрас кардан метавонад ки ба он фаҳмишаш расад. Инсон танҳо ҳамон коре ӯҳда мебарояд ки, ҳамон кора кардана барои амалӣ кардани он кор, натиҷа ба даст овардани ин кор фаҳмиш дошта бошад. Инсон аз фаҳмишаш боло кардан наметавонад. Инсон аз доираи фаҳмишаш берун баромадан наметавонад. Границаи, диққат кунед, сарҳади муваффақияти шуморо фаҳмиши шумо аниқ мекунад. Чӣ қадар шумо фикронаи шумо баланд бурояд, чӣ қадар шумо чӣ қадар масштаби фикронаи шумо зиёд бошад, ҳамин қадар шумо идеяҳои нағз ба саратоб мебиёяд. Камбағалӣ ин бепулӣ нест. Камбағалӣ ин тарзи фикронаи камбағалӣ доштан аст. Сарватмандӣ ин пулдорӣ нест. Сарватмандӣ ин тарзи ҳаёт аз сар гузордан, тарзи зиндагии хуб кардан аст. Вақте ки ман ҳозир дар бораи сарватмандию камбағалӣ гап мезанам, ин мазмуни оне надорад ки ман дар бораи пулдорӣ ё бепулӣ гап зада истодам. Ман дар бораи фарҳанги бақувват, дар бораи илҳоми бақувват, дар бораи шахсияти бузург гап зада истодам. Барои ҳамон дар муддати кории ман, дар 22 соле ки кор карда истодам, номи ман Саидмурод Давлатов, ман доктор илмҳои равоншиносӣ, доктор илмҳои иқтисодӣ, профессор маркетинги бизнеса. Дар муддати 22 соле ки дар 63 давлати дунё ман кор карда, баромад карда, зиёда 730 чанд ҳазор одамо дарсҳои мана гӯш кардагӣ аст. Ҳамин сабаб таҷрибаи корие ки ман гирифтам дар ҳамин муддат дар китобҳоам овардагӣ ҳастам. 55 та тарзи фарқияти фикронаи мардуми камбағал ва мардуми сарватмандро ман омӯхта буромада дидам. Вақте ки ман омӯхта буромада дидам ки мардуми сарватманд ва мардуми камбағал ҳамин хел фикрона доранд, ба хулосае омадам ки ҳар чизе ки ба ҳаёти инсон пайдо мешавад, аввал дар сари ӯ пайдо мешавад. Дар ҳаёти мо ҳамаи чизе ки мо мехоҳем ду бор пайдо мешавад. Якум бор дар сари мо пайдо мешавад, баъд дар ҳаёти мо пайдо мешавад. Фикри илм омӯхтан аввал ба сари шумо пайдо мешавад, баъд шумо меравед илм меомӯзед. Фикри ягон корхона кушодан аввал дар сари шумо пайдо мешавад, баъд шумо рафта корхона мекушед. Фикри як кастак ҷанг кардан ё ғурбат карданам аввал дар сари шумо пайдо мешавад, баъд шумо рафта ин кора мекунед. Вақте ки фикронаи шумо ба қувват шуд, фикронаи шумо фикронаи сарватмандӣ пайдо шуд, фикронаи сарватмандӣ ин чӣ гум, ин созидательни фикрона, ин чизе ки як фикрона аст ки доимо як чизи нав мебиёрад ба ин дунё, доимо як чизи нав месозад. Диққат карда бинед. Мана мисалан, ман ин куртае ки ман шумо мепӯшем, ман ин компютере ки шумо шишта тамошо карда истодед, фотоаппарате ки ҳаст, самолёте ки ҳаст, доруи уколе ки ману шумо истифода мебарем, мошине ки ману шумо истифода мебарем, самолёте ки истифода мебарем, ин хонаҳое ки ману шумо зиндагӣ мекунем, ҳамино вақташ бір набуд. ҳамино як вақте фикри як инсон буд. диққат карда истед. ҳамин ҷамъияте ки имрӯз ману шумо дида истодем, ин пешравие ки ману шумо дида истодем, ҳамаи ин як рӯзе ин фикри як инсон буд. Ман ин электричество бинед, рӯшноя бинед, ман ин роҳҳоя бинед, ман ин мостоя бинед, ман ин кайҳона бинед. ҳамино як вақте фикри як инсон буд. Фикри инсон лаёқате дорад, тавоное дорад ки асрҳои аср гузарад. Вақте ки инсон меҳнати фикрона, натиҷаи меҳнати фикронаашро ба даст оварданӣ мешавад, натиҷаи меҳнати фикрона ҳазорҳо сол фоида мебинад. Ман шумо ба ду мисол мебиёрам, сета, якта намуна мебиёрам. Шумо метавонед ки деҳқонӣ кунед, ҳар сол вақте ки шумо имсол кишт мешунонед, тирамо ҳосилашро ба даст мебаред. Ана ин ҳосили якбора.
меҳнати якбора, ҳосили якбора. соли оянда барое ки ҳосил ба даст биёред, бо аз сари наф шумо маҷбуред ки бо дехонӣ кунед. як сол ба як бор ҳосил мегиред ё ду бор мумкин, не ки ҳар боре то нашинонед, то гирифтан наметавонед. ин як меҳнат, як результат, як меҳнат, як одно действие, одно результат. як меҳнат, як результат. Ана кун. шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. агар ки фикронаи шумо ба пеш равад, шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. ман мехоҳам ки шумо фарқияти фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала ҳис кунед. шумо метавонед ки боғбонӣ кунед. як бор меҳнат мекунед, 20 сол ҳосил мегиред. нигоҳ кунед, кадомаш эффективна, кадомаш натиҷаи бақувват дорад. мана ин гӯем деҳқонӣ, мана ин боғбонӣ. вақте ки шумо деҳқонӣ мекунед, аз як меҳнати карда истодагиятон як результат мегиред. нигоҳ кунед, як меҳнат, як результат. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, як действие, як меҳнат, як результат. диққат. вақте ки шумо боғбонӣ мекунед, як действие, то есть як меҳнат 20 сол результат мегиред. мумкин 50 сол результат мегиред. баъзе дарахте аст ки 400 сол умр мебинад. ана кун. вақте ки шумо илми меҳнатӣ мекунеду фикронаи диққат кунед, сарватманд ба худатон вақте зиёд мекунед, вақте ки шумо фикронаи сарватмандиро меомӯзеду, инро ба худатон як мақсад мегузореду, шумо тарзи ҳаётатона ҳамин қати гурзонда мегиред, шумо кадом меҳната мекунед? меҳнати илм. вақте ки шумо меҳнати илмӣ мекунед, мана нигоҳ кунед, самолёти як бор ихтироъ кардан. ҳазорҳо сол одамо истифода мекунад. баъзе дору, баъзе укол, баъзе нигоҳ кунед, роҳҳо, мошин. як бор меҳнат мекунед, мумкин ки миллион результат мегиред. ҳамватанои азизи гиромӣ, аз сабабе ки 20 сол, 25 соли охир халқи мо аз китобхони дур шуда истодааст. дар ҳақиқат куҷо ба истодааст халқи мо? кори сиёба. ё деҳқонӣ мекунад, ё фақат мардикорӣ мекунад, ё ки фақат стройка барафта кор мекунад, ё ки таксистӣ мекунад. таксистӣ ҳами клиенти ҳозир бурдӣ, даромад ҳаст, набурдӣ, даромад нест. чизе ки ман ба шумо мехоҳам ки омӯзам, ман мехоҳам ки ману шумо ба ин ҳаракат кунем. ман боварӣ комил дорам ба ҳар як фарзанди миллати тоҷик, ба ҳар як шахсе ки имрӯз ин барномаи моро чашмаи умедро гӯш карда истодааст. ман бовари калон дорам ки ҳар як фарзанде ки ин имрӯз мо ба мақсаде омадем ки 54 ҳафта дар муддати як сол, ҳар ҳафта дар рӯзи шанбе барномаи мо пахш мешавад. фақат дар бораи илм, дар бораи фарҳанг, дар бораи пешравии шахсияти шумо ман гап мезанам. ман мехоҳам ки дар муддати як сол то ахири ин барнома шумо тарзи мана ин фикрона чӣ хел як бор план кашида, нақша карда кор кунам ки миллион ҳосил ба даст биёрам, миллион результат. ана ин чиза ман мехоҳам ки шумо омӯзед. шумо тасаввур карда бинед, ҳамаи инсон дар ҳамин дунё 60 сол, 70 сол то 100 сола мумкин ки зиндагӣ мекунад. не ки агар ки бисёртараша гирем, куллан 70-80% мардуми рӯи замин ҳамин 60 то 80 сола зиндагӣ мекунад. як 10% дигаш мумкин то 100 сола мерад. аз 60 то 80 сола бисёриҳо. дуруст? диққат кардааст. як 5% дига то 60 ам намерад. диққат карда бинед. нигоҳ кунед. чиба як баъзе одамо зиндагиаш ба ҳама қадар меҳнат мекунаду ба зур нук ба нук зиндагӣ мекунад. не ки баъзе одамои дигар бошад. миллионеру миллиардер шуда метавонад. чиба ки мана ино ҳосили меҳнати ҷисмонӣ ба даст мебиёранд, ана инҳо ҳосили меҳнати ақлӣ, меҳнати илмӣ ба даст мебиёранд. бо як мисоли дига мебиёрам барое ки шумо мана фаҳмед тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд чӣ фарқият дорад. чанд вақта ман дар қишлоқи худам будам, ман ноҳияи айнӣ таваллуд шудагӣ ҳастам. мо як қишлоқи дурдаст ҳастем ки қишлоқи мо қишлоқи дарғ охирон қишлоқе ҳаст ки баъд аз вай мачои кӯна сар мешаваду далши кӯҳ сар мешавад. диққат кардаистед. дар ҳамин қишлоқи майдияки мо ки таги 350-370 оила зиндагӣ мекунад ё ки мумкин 400 оила. якта муаллимам ҳастам. ман ҳар соле ки мерам муаллимо қативохӯрӣ мекунам, талабао қативомухӯрӣ мекунам. як рӯз чанд вақта ки рафтам, ман дар бораи дарахтшинонӣ гап задам. ман гуфтам ки
пештатар мардуми бобокалони мо дар кӯҳистон лалмкорӣ мекарданд. Лалмкорӣ бошад маънаи деҳқония. Ҳар сол сари кӯҳ биромада замина ҷуфт карда лалм коришдан дар кор буд, ки гандуму ҷав коришда нон хӯрдан дар кор буд. Ман гуфтам ки аин дур шуда боғбонӣ кунед. Баъд аз боғбониам бо фақат меҳнати ҷисмониша ба назар нагиред, меҳнати илмиша, агрономӣ, именно технология истифода бурдан ёд гиред. Якта муаллим мисоли хуб гуфтанд. Гуфтанд ки дарахтое дорам, боғ дорам, дарахтҳо дорам. Ана ҳамин ҳар сол меваи ҳамин дарахтҳо гирифта мефурӯхтам. Ҳамин дарахтҳо мева медод 1 кило ҳамина, 1 килоша, 1 кило ҳамина 1 сомонӣ мефурӯхтам гуфтанд. ранги ҷилла гирифта, компоте гирифта одамо мефурӯхтанд. Ман гуфтам ин гапи ман анча вақт шуд, ба ман гуфтам ки чӣ ба дарахтотон пайванд накардед? Гуфтанд муаллим аз рӯзе ки шумо омада инҷа гап зада рафта истодед, 10 сол 5 соли охир ман гирифтам дигар боғамба гуфтанд якчанда дарахтҳо пайванд кардам. Диққат кардестед. 1 кило вайшона 1 сомонӣ фурӯхта истода буданд. Анаку вақте ки гирифта пайванд кардиян дарахтҳоя чӣ шудааст? Анаку 1 килои ҳамин дарахти пайванд кардагишона 9 сомонӣ фурӯхтиян ҳамин сол 2020 ва ман гуфта 2019 гуфтанд ки соли 2019 9 сомонӣ фурӯхтам як сорташа бо як сорти дигаша навъи дигаша 1 килоша гуфтанд 25 сом фурӯхтам. Анаку ман мехоҳам ки шумо чизе бинед. Нигоҳ кунед. Инам ҳамон дарахт, инам ҳамон дарахт, инам ҳамон дарахт. Инам ҳамон қадар вақт мерад барои об додан, ин бам ҳамон қадар вақт мерад барои меҳнат карда ҷамъ кардан, ин бам ҳамон қа. Меҳнати ҷисмонии ҳамин дарахтҳо як хел. Не ки ҳосилаш 25 бор зиёд. Чӣ ба? Мана ин 1 сумаш чӣ ба ки ин даромади меҳнати ҷисмонияй. Ана ин 24 сумаш меҳнати ақлӣ, илм. Технология, илм, фаҳмиш. Ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки ҳамин бадани одам, ҳама кадом органи бадани одам, кадом узви бадани одам ҳама тамбалай. Майнаи сараш, мозг. ҳамин майнаи сари инсон ҳама тамбалтарин ҷузъи бадани шумо ҳаст. вай намехоҳад дигаргуния, вай намехоҳад ки бешавад, вай намехоҳад. Бо ҳама хитри аст. дасти шумо итоат мекунад, куҷое хоҳад амона роҳ мекунед, чашми шумо итоат мекунад. Не ки майнаи сари шумо гапи дигароба дода мешад. ҳама роҳи осона мековад, ҳама роҳи хитригия мековад. барои ҳамон насиҳат ҳар кас ба маъқул нест. вақте ки баъзе вақт ман ҷанома насиҳат мекунам, нигоҳ мекунам, рӯша туруш карда мана ин хел нигоҳ мекунад. писарам, ман ба ту ягон чизи ганда гуфтам? Не. Аба чӣ ба ин хел ту нидавол нишистӣ? нороҳат шудӣ? чӣ ба ки барое ки одам аз чизи гандагӣ даст кашаду шахсияти бузург худаш ба тарбия кунад, вай доимо болои худаш кор кунад. Доимо. Барои ҳамон ҳама ҷузъи бадани шумо ба ҳама тамбал ин майнаи сари шумо аст. шумо бояд ки вай ба роҳбарӣ кунед. агар вай ба шумо роҳбарӣ намекунед, вай против шумо кор мекунад. вай рақиби шумо мешавад, ёрдамчии шумо намешавад. барои ҳамон тарзи фикронаи мардуми камбағал аст, тарзи фикронаи мардуми сарвандманд. агар ки шумо тарзи фикронаатон, фикронаи сарвандмандиро ба худатон тарбия кунед, ояндаи шумо хеле хуб аст, ояндаи шумо хеле бузург аст. байни мардуми камбағал сарвандманд ягона чизе ки мардума фарқияташ ҳаст, ин тарзи фикронаш аст. чӯба ки ҳама таваллуд мешавад ё духтарча ё писарча. 99% одамое ки имрӯз ман шумо мебинем ки сарвандманд ҳастанд, аз рӯзе ки во таваллуд шуданд во сарвандманд набуданд. 99% чемпионо бинед, Брусли бинед, Тайсон, дигар чемпионо, одамои муваффақи дунё, музиканто, спортсмено, миллионеро, миллиардеро, олимо, художнико, ҳамино бисёртараш ё духтарча таваллуд шудагиаст ё писарча. ана ҳаёт ин барои ману шумо як шанс метиҳад ки чӣ хел инсон шудана. ҳар як инсон худаш интихоб мекунад, чӣ хел инсон худаш ба тарбия карда шахсият сохтана. ана кун тарзи мардуми фикронаи мардуми камбағал ва фикронаи мардуми сарватманд. ҳамватанони азиз, бори дигар мегӯям ки шумо бояд ки аз ҳосили меҳнати ҷисмонӣ дур шавед, ҳосили меҳнати ақлия ба даст овардана ёд гиред. майнаи сари шумо ба монанди ҳамин замин ҳаст, ба монанди ҳамин агарод, ба монанди ҳамин замин. агар ки дар ҳамин замин шумо меҳнат накунед, алафо ёбоӣ бисёр мешавад.
майнаи сари шумо ба ҳамин монанд аст. вақте ки шумо китоб намехонед, вақте ки шумо болои худатон кор намекунед, вақте ки шумо мақсад намегузоред ва аз паси мақсадатон аз дунболи мақсадатон намеравед, шумо чӣ мешавед? шумо ҳаётатон до ана ранги намо агароде ки алафо ёбои бисёр аст, ана ҳамон хел майнаи саратон ба гапҳои кӯча, гапҳои бемазмун. аз сабабе ки 70-80% мардуми мо китобхон нест дар имрӯз, барои ҳамон бисёртар агар ки шумо ютуба тамошо кунед ё ки инстаграма тамошо кунед ё контакт ягон чӣ бинед ки чизҳои фарҳангӣ, мисол шумораи тамошобинаш бисёр аст, ё ки ман ҳамин чизҳои ҳазлу шӯхии бемаъно, гапҳои холӣ, гапҳои нодаркорӣ, баромадҳои ҳамон влогораи ҳозир бисёр садҳо ҳазор просмотр мегирад ки гапҳои пуч. а барои чӣ? барое ки 60-70% халқи мо ҳамон мардуме ки китоб намехонад, ҳамоно ба ҳавасаш аст, ҳамоно ба гӯш мекунад. вақте ки шумо фикронаи камбағалӣ ҳаст, вақте ки шумо китоб нахонед, вақте ки шумо болои худатон кор накардед, баъд ҳамин чизҳо ба ҳавас пайдо мекунед. ман гуфтанӣ ҳастам ки одам тез худаш аз даст бой додан метавонад. чунки имрӯз ин интернет дигар чизҳо ҳама доступне. шумо бояд интернета истифода баред барои шахсияти бузург сохтан, барои илм омӯхтан, барои бизнес сохтан, не ин ки барои дигар чизҳо. тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд, якчанда мисол мебарам. мардуми камбағал, то есть 55 фарқияти шумо омӯхтагӣ. ҳамина ин научное исследование гурзонда, ин открытие ман ҳаст. 55 фарқияти мардуми камбағал ва сарватманд. якум мардуми камбағал доимо фикр мекунад, агар ки ман сарватманд мебудам, агар ки ман оилаи пулдор ба таваллуд мешудам, агар ки ман ба як кас ҳозир ёбам ки ягон кас спонсировать кунад, ёрдам кунад, агар ки ман падару модар медоштам, агар ки ман касале намешудам, агар ки ман ба як партнёри хуб пайдо мешуд, агар ки ман ба вақттар солои 90 сар мекардам, агар ҳозир ҳаме ҷо ба, агар ки ҳамин конкуренсия мушоҳид намекард, агар ки ман тоҷик таваллуд намешудам, ягон давлатҳои дигар ба пешқадам ба пештатар ба, агар ки ман тақдирам ин хел вазмин намебуд, агар ки ман сал донотар мебудам, агар ки ман ин хел тамбал намешудам, агар ки ман оилаи серфарзанд ба таваллуд намешудам, агар ки ман ба як кас шанс медод, агар ки ман як одаме во мехӯрам ки роҳи кор ман ба нишон медод, агар ки ман маълумоти олии дуруст мегирифтам, агар ки ман ба ҳозир пул бошам, ман медонам чӣ кор кунам. анами агар ки ман ин тарзи фикронаи мардуми камбағала аст. шумо ҳазор бор ин мумкин ки шумо ба монанди ҳамин гапҳои ман дар саратон фикр бошад, ё ки мумкин ки сал дигартар бошад. Не ки агар ки шумо дар саратон хаёл бошад ки пул бошад худам ман бизнес мекунам, пул бошад худам ин кор кардан метавонам, агар ки налога пас кунам манам рафта Тоҷикистон бизнес кардан метавонам, ё ки дигар чӣ, ман гуфтанӣ ҳастам ки шумо реша пайвандат қати фикронаи камбағалӣ дорӣ. барои ҳама қадар ин кора ту ягон вақт карданам наметавонӣ, чунки фикрона ҳаёти одаме месозад. мардуми камбағал доимо худашон ҳамин қати таскин метиҳанд. бале, мумкин ки шумо туре, мумкин ки шумо вы праве, не ки шумо худатона таскин метиҳед, дилтатона таскин метиҳед, не ки ин ба шумо ягон натиҷае намедиҳад. сифати умри шумо дигар намекунад, ҳаёти шумо ба дигаргунӣ намебиёрад. мардуми сарватманд чӣ хел фикр мекунад? агар ки мардуми камбағал агар ки гуфта фикр кунад, мардуми сарватманд чӣ хел савол мемонад? чӣ тавр ман ин кора бояд кунам? чӣ тавр ман ин мақсадамро бояд амалӣ кунам? кадом илмҳоя омӯзам, кадом ҳунарҳоя омӯзам ки ба ман осон шавад, кадом одамо қати шунос шавам, кадом роҳҳоша ёбам, чӣ қадар ман ба капитал дар кор меша барои ин мақсадама амалӣ карданам. то есть мардуми сарватманд ҳар бор худашон ман ин савол метиҳанд, чӣ тавр, чӣ кунам? ҳама вақт ҳаракат карда амал мекунанд барое ки ба мақсадашон наздик шаванд. дуюм, мардуми камбағал, тарзи фикронаи мардуми камбағал он аст ки мардуми камбағал фикронаи норасоя доранд. то есть бедные люди мыслят категориями нехватки. фикронаи норасоӣ ҳаёти одам ба вай пурра шуда рафтан мегирад. ҳамин фикронаи норасоӣ худи гена қате ва клетка қате гена қате 7 пушти одам ба мегузарад. ин чизҳое ки ман гуфтанам, тарзи фикронаи инсон авлодан мегузарад. 7 пушти шумо ба анакун мардуми, агар ки мо 7 пушти пешанги мо нигоҳ кунем, доимо норасоӣ, ҷанги якуми ҷаҳон, ҷанги дуюми ҷаҳон, мушкиле, ғарибе, камбағале, бадарғагӣ, азоб. ана ҳамон бисёраш ҳозир мардуми мо ба доимо роҳбар дар кор, мардуми мо доимо гуфтан дар кор, мардуми мо доимо хала карда истодан дар кор. ҳамин чи асрош қати омадагӣ.
عادت شده ماندگی. برای همون نگاه کنید مردم کمبغل، طرز فکرانه مردم کمبغل نارسایی است. همه چی به نارسایی میبیند، همه چی به، فقط دائما فکر نارسایی دارد در سرش. تنها همین فکرانه نارسایی 6 تا سیمتوم دارد. من کتاب تاجیکیش به هست، روسیش به من این خیلی استراتژی میشنم باگاتی بدنیک یافته خانه. چه که من اگر که این حاضر درباره این 6 سیمتوم گپ زنم 2 ساعت وقت میره کمش به. برای و یافته خودتون میخونید و از درونش میخونید. من بعضا گفته میگذارم مردم کمبغل فقط فکر نارسایی میکند، روز تا شب حساب میکند، لیچینی به نمیرسد، خوراک به نمیرسد، اویلک به نمیرسد، انا ریموند به نمیرسد، دائما فکر نارسایی میکند. وقتی که شما دائما فکر نارسایی کردید، نارسایی شما به زیاد شده رفته هم میگرد. چرا که فکرتون هوای به بند، چیزی به که دقتتون شما نگاه کنید، همین معنی سر آدم این یک قوت دارد، یک قوت عجایب دارد. من شما بگفتم که این کرتا، من این فوتوآپارات، یا که من این کامera، من این کامپیوتر، من این سامالیات، اینا همش رزولتت فکر آدم ای، نتیجه فکر آدم ای. همینا قوت یک وقتی که شما دقتتون کجا نپراوید میکنید، همون قوه umstveni انرژی ما میگویم، همین قوه معنی سر شما همون به برافت. وقتی که شما همین شما نپراوید میکنید و دقتتون نارسایی به میپرتید، من مثال همه وقت نارسایی پیشتون میبیاد، خودتون به بعد ناباوری سر میشد، وقت نمیرسد، پول نمیرسد، سلامتی نمیرسد، بعد کدوم ساحه حیات ببینید اینجا به نارسایی، اونجا به نارسایی، دائما نارسایی. اما مردم ثروتمند باشن چه خیلی فکر میکنن؟ бедные мыслят категориями нехватки, богатые мыслят категориями изобилия. مردم ثروتمند فراوانی، طرز فکرانشون فراوانی است. چی گفته گپ فراوانی؟ دقت کنید. چی گفته گپ فراوانی؟ فراوانی. من شما گفتم که این همه چیزی که من شما دیده استادم یک وقت فکر انسان بود. تکنیکا، لکارства، سامالیات، همین چیزا. دقت کنید. در سر شما فکر است، درست؟ انا کن این معلوم می شود که فکر انسان این یک اشیایی هست که احوای این محصولات می سازی. این اشیایی است که من این دوسکا ساخته است، здание ساخته است، سویت ساخته است، دیگر چیزها ساخته است. ما گفتیم که من حاصل مهنت عقل چقدر است و حاصل مهنت جسمانی چقدر است. حاصل مهنت عقل میلیون رزولتات میتید، حاصل مهنت جسمانی یک مهنت یک رزولتات. انا کن اگر که فکر انسان این یک اشیا برای همین چی باشد، اگر در سر شما فکر تمام شوی دارد، کدام روز فکر بیدار شدید که سرتون یگان فکر نیست، فقط سر مرده به فکر نیست، آدم زنده به یک فکر هست. انا کن چی خیلی فکر رو در سرتون پیدا میشد، از خود شما وابستگی، شما چی خیلی که خودتون رو تربیت کنید همون خیلی فکر رو پیدا میشد. انا کن برای که شما مشلینتون سازید، از چی سر کردنتون در کار؟ سه تا چی فکرانه شما میسازد، سه تا چی آینده شما میسازد. شما میتونید که لوبوی آدم پرسید، که از هر شخص پرسید که سه تا سوال تیت شما درک کردن میتونید که آینده 10 ساله 20 ساله عمر این آدم چه خیلی میگذره. یکم کدام کتاب خوانده استادی؟ چون که کتابی که شما میخونید وای فکرانه شما به تاثیر میکند. دوم رفیقت کیست؟ محیط همصحبتت کیست؟ کی قد تو بسیارتر دوست داری؟ سیم استادت کیست؟ انا این سه تا چی شخصیت شما میسازد. کدام کتاب میخونید، رفیقتون کیست، تو است همصحبتتون چه خیلی آدم ها هستند، سریده محیط، کدام محیط به شما صحبت کرده گشته استادید. سیم چی؟ سیم استاد تو کیست. شما استاد گیرید. وقتی که شما میخواهید که ثروتمند شید، شما باید که مایه سرتون به حد احتیاط کنید، رنگ همین آینه برای شفاف نگاه دارید که سخنهای هر خیلی نادرکار بلاگرها گوش نکنید. اگر که هوا شما به همون سخن حیات این دنیا آخرتتون به فایدهش نیست، گوش نکنید. همون جمعیت برفته صحبتش گوش کنید، صحبت کنید که هر یک سخنی که میگوید یک کس به فایدهش باشد. همون سخنی گوش کنید که شما برای به مقصدتون رسیدن یاردم کند. هم تو خلاصتای، هم تو رفته خیر رفتم یک دم شنیم، هم تو روم نه، ممکن نیست. آدمی که میخواد که موفق شود باید که این خیلی رفتار نکند، باید که توی گرده که بس کند، باید که گپ گرده که بس کند. پر از آدمایی که شب روز گپ گردی و چای خوری خطی عمرش میگرزوند. значит این انتخاب شما نه که در سوی من برای وای شخصی است که
میخواد که بزرگ شود. برایش وای شخصی هست که میخواد که عالم شود، میخواد که بالای خودش کار کند، بعد از مردنش تاریخ سازد. تاریخ نه تنها میخوانند، تاریخ مینویسند. کیا مینویسند تاریخ؟ همون شخصایی که من اینجا به کار کرده است. همون شخصایی که از چی گم بالای خودش کار کرده، شخصیت خودش ساخت. سیوم، مردم کمبغل طرز فکرانه مردم کمبغل فکر میکنم بعد میکنم. То есть бедные думают категориями, буду делать потом, بعد میکنم, بعد زبان میآموزم, بعد پول جمع میکنم, بعد این спорт заниматься میکنم, بعد خیلی این کارا میکنم, خیلی بدتر امروز نشد. То есть доимо откладывать на потом, доимо بعد میکنم. از سببی که شما دائما بعد میکنم گفتن گرفتید، نه که شما میدونید که حیات شما با حسب بعضی چیزها که بغیر از خود شما یگان کس این کارا نمیکنند. من یک ورق گیرید و نوشته فرید، یک ورق گیرید و مسئله من، یک ورق گیرید نویسید، سه تا پرابلم حیاتتون نویسید. ورق گیرید نویسید سه تا پرابلم حیاتتون. برنامه استنوید کنید. ورق گیرید نویسید سه تا پرابلمی که حیات شما با حاضر هست. نکن اویلا کنید همین سه تا پرابلم یک سال پیش بود شما یا نه؟ از بعضی همین پونکت سه سال پیش بود یا نه؟ 5 سال پیش بود؟ من میدونم که بود. اگر شما دقت کرده برید میفهمید که در حقیقت همین پرابلم ها حیات شما بود. بعضی این پرابلم ها 10 سال پیش بود شما با حاضرم های. چرا شما حاضرم و حل نکردید؟ چرا که شما پستایانه فکرانتون همون زورش نرسیدن است راه حلش یابد. برای همون شما من گفتم که ماینه سر آدم اهم تنبلترین عضو آدم است، فقط اینا عقب میپرتاد بعد میکنم. مردم ثروتمند باشند چیکار میکنن؟ طرز فکرانه مردم ثروتمند решительность. То есть میگیرن حل میکنن، حل کارا میکنن. من همین پرابلم هست دقتشون همون با جلب میکنن، فوکوسیруются на это, максимально دقت کرده فوکوس. وقتی که شما فوکوس направить میکنید، دقتتون همون پرابلم направить میکنید، شما آموختن هوا سر میکنید. وقتی که شما نترسید چشم کشوده همین روبرو میشید و پرابلم قطعی شما وای آموختن میگیرید. وقتی که چقدر شما آموختن گرفتید، شما همین صاحب دانا شدن میگیرید، اکسپرت شدن میگیرید، پروفسیونال شدن میگیرید. است شما میبینید که شما این پرابلم چقدر حل کردن میتونید. یگان مشکلی نیست که انسان حل کردن نتواند. میخوام که شما فهمید در این دنیا یگان خیلی مشکلی نیست که آدم حل کردن نتواند بغیر از مرگ. همین مشکلی عقل آدم میگیرد اگر که همون با دقتش جلب کرده، همون چیزی که نمیدوند آموزد. نگاه کنید دقت فرمولی که من دیوار آفیسم نوشته خودم اطاعت میکنم، برای من شعار عمر من است: فوکوس، самообразование, энергия и действие. چی گفته گپ؟ هر یک پرابلم ما، هر یک صحبت دقت ماکسیموم. دوم برای که وای پروفسیونال حل کنی самообразование، то есть خود در بالای خود میخونی، همون علمی که در کار است میآموزی برای این مسئله حل کردن. سیوم انرژی، постоянно تو با انرژی در کار. وقتی که قوت نیست تو هیچ کار کردن نمیتونی، برای همون دائما спорт، دائما مهنت. چهارم действие، عمل کردن در کار. تو عمل نکنی این کارو نمیشه، تو عمل نکند آدم این چیزو حل کردن نمیتونه. چهارم فرقیت بین مردم کمبغل و ثروتمند. مردم کمبغل حلاوت میبرد از پول رسخود کردنش، چرا که همین خوردی معنی سر وایبا همین پول. نگاه کنید اساسات تصورات همین پول گویدگه سر انسان با образ پول رسخود کردن میشه، کیف و سوا کردن، معیشت کردن پیدا میشه. از خود خوردی تا کلونی، از سبب که همین خورده به کودک و دستش به پول میتیم میگیم ما یک چی خودت بخر، نه مراجنه خر خودت با، نه کنفت خر خودت با، ما یگون چیز شیرینی خر خودت با. همون معنی سر همون به همین جا میشه تا خودی کلان شدنش. همین دستش به پول افتید یا که کلمه پول فهمید، تصور پیدا میکند که این پول این خودی که پول اگر دست داد تو دائما باید رسخود کنی. برای مردم کمبغل حلاوت میبرد از پول رسخود کردنش، اما مردم سرمایه جمع کردنش. مردم ثروتمند میدوند که نگاه کنید маленькие вещи принесут маленький радость. همین چیز майда کم اکتوبه حلاوت میبیارد. من مثال گویم اگر شما اتکس کنید، اگر شما خودتونید که دست کشید از رسخوت‌های بیجایه، من مثال گویم شما میتونید که مراجنه خرید، شما میتونید که هر روز لباس خرید، شما میتونید که هر روز رستوران گردی کنید.
نه که اگر همه شما کم کس کنید ممکن که شما کمتر پول جمع میکنید که تلفن میخرید. اگر که تلفن کس کنید شما ممکن که یک روز نگه پول جمع بدید با چیز یک ماشین گیرید. اگر که این چیزهای مایده دست کشید از اگر که ماشین دست کشید شما خونه گرفتن با پولتون جمع میشه. دقت کنید. چیز مایده حلاوتش مایده از چیزی که شما من مثال از این خانگیری و تویکنی این چیزها کمک همین تویکنی و عاقب به پرته 2-3 سال بدتر میکنم گفته همون کپیتال جمع کنید و کارخانه سازید حلاوت کارخانه تماما دیگه چون که کارخانه شما به شب و روز درآمد دادن میگیرد با درآمد این کارخانه ماشین خرید خانه خرید لباس خرید لباس بهترین پوشید در این دنیا یک بار من شما زندگی میکنیم از خاطر نبرید. برای همون مردم کمبغال حلاوت میبره از پول رسخود کردنش مردم ثروتمند حلاوت میبره از کپیتال جمع کردنش و کپیتال جمع کردن برای چی؟ برای سرمایه ساختن برای کارخانه ساختن برای اینوستیسیون کردن. فهمیدید؟ انا کن پنجم فرق فکرانه مردم کمبغال ثروتمند مردم کمبغال فقط فکر اکونومی میکند اینجا به اکونومیت کنم اون به اکونومیت کنم کمتر برای همون و کلمه اکونومی تصور میکند که اطاعت کسبه خدا همه چی معنی کردن گوش نگشتن لباس ناز نپوشیدن فرزند ناز نخوروندن پیاده شهر بگشتن و گمان میکند که همین طبقه پولدار میشه ثروتمند میشه. مردم کمبغال همه خیلی فکر میکنند. نه که من گفتنیم که خداوند نقض نمیبینه وقتی که شما اکونومی پیشکی میکنید. چی با که خداوند همه چیز صحیح است دلکشاده دولت خود ثروت خداوند تمام شوی ندارد. من بسیار نوچن اسلیدوانی دارم کسی که اکونومی کردن میکند حرکت میکند که اکونومیت کند کم کند اکونومی کند از یک طرف زندگیش یک مشکلی نف پیدا میشه یا که میبینید که ماشینش میشکند یا که میبینید که فرزندش کسل میشه یا که میبینید که همین یگونجا نالوگ میگه شترافش میکند یا تماژنی یا که یگون براش برک میشه یا که میبینید که همین همسایه آب پرتوده خونش آب زیر کرده یا که سانتехніка میشکند. مقصد گپم که یک неожиданный случай پیدا میشه یک کاتاستروفا پیدا میشه که همون پول با دو وینای رسخود میشه ایتاگه برای همون اکونومی پیش نگیرید. مردم کمبغال طرز فکرانه اکونومیت то есть اکونومی مردم ثروتمند باشد управление اکونومی نکنید управление یاد گیرید و همین پولتون управлять کردن یاد گیرید از روی همون درآمدتون زندگیتون ساختن قرض نگیرید کردیت نگیرید یاد گیرید پولتون управлять کردن که همین پولتون شما با آینده با دستری پیرانسالیتون در همه چی با شما یاردم کند. دیدید مردم کمبغال اکونومیت کردن حرکت میکند مردم ثروتمند نه. شما باید که نقد زندگی کنید استریت زندگی کنید بس شرط نیست که شما سحر با بریلیانت و طلا زفترک کنید شرط نیست. همین آدم پولدارم کمبغالم همش یک کراوات به خون میرد این خیلی نیست که کلش یک اتاج به پوچکش یک اتاج باشد همش یک ترلکه به افغان میخوره یک کرته میپوشد عمر خیلی تیز میگذرد. برای همون شما باید که طرز فکرانه ثروتمندی داشته باشه. وقتی که شما طرز فکرانه ثروتمندی داره این برای شما آینده شما میکشاید. هموطنان عزیز و گرامی معاینه سرتون احتیاط کنید. در مدت یک ماه هر روز شنبه من درس میگم درباره طرز فکرانه مردم ثروتمند کمبغال 4 تا درس میتیم. یک سال درس میتیم من این ماه درباره فکرانه گام میزنم برای فکرانه ثروتمندی ساختن که خودتون باورتون زیاد باشد از عرف عادت‌های گنده دست کشیدن از همه مشکلات شما که دور شدنتون در کارای و پریویچ که میگن شما عادت ثروتمند مردم ثروتمند باید که خودتون باشید خاراکتر مردم چمپیون باید داشته باشید بعد این مشکل‌های حیات پس سر کردن میتوانید برای خودتون باورتون زیاد بودنش در کار. برای یک ماه اول من درباره فقط فکرانه گام میزنم یک ماه دیگر درباره پول گام میزنم با یک ماه دیگر درباره درآمد ساختن گام میزنم با یک ماه دیگر درباره کارخانه ساختن. یک سال شما که من گوش کردید انا 2 سال دیگه که این چیزا تجربه با عمل آوردید یک بار میشد دو بار نمیشد یک بار خطا میکنید هیچ گم نه. خاطرتون بیارید правописание که مکتب میانه به من شما یاد دادگی بودن مکتب میانه به من شما یاد گرفته بودیم هر یک حرف ا من خیلی بود ممکن خاطرتون باشه. همین چی من با بسیار یاردم میکنه. من این تکنولوژی با شما هم وصیه کردنی هستم. هر باری که یگان کارتون پیش نمیرد هر باری که به مشکلی وا میخورید همین تکنولوژی خاطرتون با بیارید من شما هر یک تا حرف
ҳазорҳо бор навистем, ҳазорҳо бор то оне ки ёд гирем. Мактаби миёна ҳаме ману шумо ба исбот кард ки лӯбои инсона омӯхта мешавад. Мактаби миёна исбот кард ки ҳар як шахса омӯзанда мешавад агар ки хоҳиш дошта бошад. Мактаби миёна ҳаме мардуми дунё хондану навистана ёд дод. Агар ки ману шумо хоҳиш кунем, ману шумо хондан навистана ёд мегирем. Ману шумо илмдор шуда метавонем, корхона сохта метавонем, сарватманд шуда метавонем. ҳамватанони азизу гиромӣ, шумо барномаи чашмаи умедро гӯш карда истодаед дар шабақаи дифилм. Мумкин ки дар дигар телевизионҳо шавад ин барномаи мо, дар дигар каналҳо ҳам мо ҳаракат мекунем ки бошавад. ҳамватанони азизи гиромӣ, ахотар набароред, лайк монед дар таги ин канал, тақсим кунед, поделиться кунед, ҳама ёри рафиқатон ба, ҳамаи шиносатон ба, ҳамаи партнёратон ба, ҳамон инсонове ки шумо мехоҳед ки вайҳо муваффақ шаванд, кадом одаме ки шумо орзу доред ки дуо мекунед ки вай шахси бузург шавад, ба ҳамоно барномаи моро пешниҳод кунед, ҳаракат кунед ки ҳар чизи хубе ки ҳаёти шумо ба пайдо мешавад хубия паҳн кунед, а гандагиро чашм пӯшед. ҳар чизе ки хубӣ дар ҳаёти шумо пайдо мешавад, инам як тарзи фикронаи мардуми сарватманд аст. Мардуми сарватманд фақат сухани нека паҳн мекунад, як некия паҳн мекунад. Мардуми камбағал бошад, фақат чизҳои нодаркора, чизи ганда, тиллоя ба дастатон гиред, ё ки ягон чизи чиркин гиред. Чиркин гиред, як чизи чиркин, чизи чиркин бӯй дорад. Чизи чиркин исбот ба мунтазир нест, худаш ҳамон бӯяш барем. Ман як помидори вайрон шуда, як картушкаи вайрон шуда гиред, бӯй дорад ва бӯй худаш қати худаш мерафтан мегирад. Тиллоя гиред, тилло ором аст, бӯй надорад, а худаш гап намезанад. Ин чи гуфтани гапам? Гуфтани ҳастам ки ману шумо бояд ки ману шумо тамоми хубие ки ҳаст дар миллати мо, тамоми нағзие ки аст дар ин ватани мо, бояд ки тамоми дунё ба нишон додан тавонем. Ману шумо бояд ки ҳар якта мо сабабгоре шавем ки ҳар як бародару хоҳари мо сабабгори дигаргунии ҳаёти ҳаво шавем. Барои ҳамон агар шумо ба дигар ҳамватанои мо ҳамин хел орзу доред ки ватанамо ба пеш равад, албатта лайк монед, албатта тақсим кунед, албатта роя кунед. Ин ба мақсади оне нест ки шумо ин ба мақсади пулкоркунӣ вай нест, ин қадар пули бисёрам намегирад ин ютуб ин чизҳо. Фаҳмидед? Не ки ман гуфтани ҳастам ки агар ки шумо мумкин ки як лайки шумо, мумкин ки як одаме ки шумо роя кардед, ҳамин сабабгоре мешавад ки тақдири ҳаваи дигар шавад. То ҳафтаи оянда барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.